دەستپێکی دا ئەم سەرساغی ژمارباتی کۆمپژی عامودێ ئەم خوازن ئەم سەرساغی ژمارەتی کورد خوازن بێگومانە 8 ساڵ سەروێ کۆمپژیێرە دەرباس بوون ئێک و دوێ بویەرێدا 6 کەس ژمەڵەتی مەی کورد عامودی هاتن شەهیدکردن و گەلک کەس بریندار بوون ئێک و دەرکەتن پێشاندانەکە ئاشتیانە ji bo navê miletê Kurd bêguman em îro wek encûmena niştîmanî em dixwazin nîkolîn li ber vê bûyerê de werê kirin ev kesê ku berpirsiyar ber vê komkujiyê di komkujiya Amûdê werê ciza kirin û zemînek nû ava bibe ji bo diyaloga Kurdî dest pê bige bigihê peymanek giştî xizmeta xelkê me li Kurdistana Sûrî bikin.